terima suratmu yang lalu. Ayo mari. Yakin pasti deh engkau telah tergoda. Ada lelaki yang punya mobil mewah. Aku sadari deh aku orang sengsara. Lelaki miskin yang tiada berguna. Rela aku rela lepas dirimu, asalkan engkau bahagia selalu. Ku terima suratmu yang lalu. Segera ku buka dan ku baca. Terkejutlah aku tiba-tiba. Tak terasa derai air mata. Kenapa kau sekejam itu? Kau hancurkan mahligai yang indah. Tak kusangka dan tiada kuduga, begini akhirnya kisah cinta kita. Yakin pasti deh engkau telah tergoda. Ada lelaki yang punya mobil mewah. Aku sadari deh aku orang sengsara. Lelaki miskin yang tiada berguna. Rela aku rela lepas dirimu, asalkan engkau bahagia selalu. कुछ तो बता, अरे कुछ तो बता। फोन का नंबर, घर का पता। तेरे लिए हाल है ये, देख मुझे तू यूं न सता। कुछ तो बता, अरे कुछ तो बता।
Bagaimana? Lanjut. Okay, party people in the house. Duhai manis sekali, membuat pria setengah mati. Duhai tajam sekali, menusuk jauh ke hubungan. Cinta padamu, padamu, aku sayang padamu, padamu. Banyak pria merayu, mengharap cinta kasih darimu, tetapi tak berubah cintamu padaku, pria yang tidak mau.
Bagaimana? Lanjut. Rindu kanda sambil rindu lagu syadu
Andaikan kau tahu rasa sayangku melebihi rasa sendiri, mungkin kau takkan pernah menyangka bersamaku tetap di sini. Kick it, come on, go! Mengapa harus kulihat kau dengan dirinya? Bukan kita berdana. Ajarkan aku cara untuk melupakanmu. Bila mencium tak pernah cukup.
Bye.